Najbolje držanje general Mihajlović je pokazao u završnoj reči 10. jula 1946. godine. Jedino tada nije prekidan. Govorio je preko 6 sati, od 17 časova do 10 minuta pred ponoć, uz samo 2 pauze od po 15 minuta. Na kraju je rekao: okružen sa svima mogućim obaveštajnim službama, inteliđensa, gestapoa i svima mogućim obaveštajnim službama sveta. Ostao sam ipak na samo vojnu. Ubeđen da narod treba da da svoju reč na kraju. Ubeđen sam bio da sam na pravom putu i pozivao novinare celog sveta. Tražio im misije Crvene armije. Sudbina je bila nemilosrdna prema meni. Kad me bacili u ovakav vihor, najteži moguć koji može jednoga čoveka snaći. Sudbina je bila nemilosrdna do kraja. Mnogo sam hteo, mnogo sam započeo. Ali vihor svetski odneo je mene i moj rad. U ime naroda, Vrhovni sud Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Vojno veće osuđuje Mihajlovića Dragoljuba Dražu na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i na konfiskaciju celokupne imovine. General Mihajlović je ubijen u zoru 17. jula 1946. To je isti dan na koji je 1918. godine ubijen poslednji ruski car, Nikolaj Romanov sa svojom porodicom. Mesto ubistva generala Mihajlovića otkriva Petar Mićić, advokat iz Ivanjice, prijatelj sudije Mihajla Mite Đorđevića. I Mita i ja bili smo na igranici toj u domu gardi i on mi je rekao: ovde je bilo suđenje Draži Mihajloviću, u ovoj sali. Video sam salu ko što gledam vas. Mita mi je rekao: Draža je stalno bio u ovoj sobici ovde i pokazao mi jednu sobicu. Da li postoji to danas ili ne znam. Mika Đorđević kasnije mi je rekao da je, a znao sam da je on sudio Draži, ali on mi je rekao da ga nisu vodili u zatvor centralni koji su imali, ni dole kod Botaničke bašte u Beogradu, ni na Adu Ciganliju, nego ga zatvarali stalno u ovu sobu ovde i stražu su imali. Izvedu ga iz sobe na suđenje i kad završi suđenje vrati ga u sobu. Sobica o kojoj je pričao Đorđević u stvari nije se nalazila u domu garde, već 50 metara iza u podzemnom skloništu koje je napravljeno uoči Drugog svjetskog rata. To je bio pravi mali podzemni grad sa mnogo spavaonica, kupatila, kuhinja itd. Dok je publika ulazila na suđenje na prednji ulaz, generala Mihajlovića su izvodili s druge strane. Od tog zadnjeg dela zgrade Mihajlovića su sprovodili do podzemnog skloništa. Ulaz u sklonište i danas je isti. U stvari postoje dva ulaza, koja se unutra spajaju u jedan hodnik. Da bi zavarali trag, komunisti su napravili lažnog generala Mihajlovića. Njega je Marica svake večeri odvozila odavde do zatvora u Đušinoj ulici i svakog jutra su ga vraćali natrag. General Mihajlović je verovatno bio osoba sa najviše dvojnika u Drugom svetskom ratu. Pored komunista, Mihajlovićevog dvojnika imali su i Nemci, pokušavajući da tako dopru do njegovih pristalica. Ali najviše svojih dvojnika napravio je sam Mihajlović, kako bi Nemci što teže otkrili njegovo mesto boravka. Komunisti su pravili lažnog Dražu Mihajlovića jer su se bojali da će četnički ilegalci pokušati da ga oslobode. General Damjanović, koji se i dalje nalazi u logoru Eboli u Italiji, zaista je slao ljude da koordinišu akciju i da pokušaju da učine nešto. Jedan od Damjanovićevih ilegalaca bila je Zagorka Vasić, koja mi je pričala o tome. Akcija ilegalaca nije uspela
ali komunisti su osjetili da se nešto sprema, pa su generala Mihajlovića likvidirali tajno i na brzinu u zoru 17. jula 1946. čak pre nego što je istekao rok žalbe na smrtnu kaznu. Ali mi je milo da mogu i to da kažem šta mi je ispričao lično predsjednik suda koji je sudio Draži Mihajloviću. Kaže, kad je ga osudio na smrt, onda su odveli ga u sobu tamo i on je lično raspitao se šta je dalje bilo, kaže da su ga tu ubili. Mnogo godina kasnije, kada je osvojena sloboda govora, neki stražari su se kleli da je general Mihajlović streljan u Lisičijem potoku, ispod dvorskog kompleksa na Dedinju. Nalazimo se u Lisičijem potoku, u ulici Velisava Vulovića, 100 metara južno od dvorskog kompleksa na Dedinju. Kao što se vidi, ovaj potez je manje više izgrađen, ali ostalo je nekoliko velikih praznih placeva. Razlog može biti taj što je Državna komisija za masovne grobnice utvrdila da se ovdje nalaze posmrtni ostaci velikog broja žrtava komunista iz perioda neposredno posle Drugog svjetskog rata. Ovdje su ubijeni mnogi, ali ne i general Mihajlović. Stražari su tvrdili da jeste, zato što je tu izvedena posljednja predstava sa lažnim generalom Mihajlovićem. Drugim rečima, u zoru 17. jula 1946. ovdje je izvedeno fingirano streljanje. Nemam pojma ni kako su ga ubili, ni čime, ni šta, samo znam da su ga iskasapili. Fotografija mrtvog generala Mihajlovića urađena je samo u 3 primjerka, a negativ je uništen. Ipak, ilegalci generala Damjanovića uspjeli su da dođu do nje. Ta fotografija je objavljena u emigrantskoj štampi, pa je u Beogradu izbila velika afera oko toga. Fotografiju je general Damjanović poklonio Zagorki Vasić, a ona je poklonila meni, kada se 1993. godine vratila iz Amerike u Srbiju. Kada je 2009. godine osnovana Državna komisija za pronalaženje groba generala Draže Mihajlovića, ja sam komisiji predao fotografiju. O Adi Ciganliji govorili su svi koji su bili umešani u ovaj slučaj. Državna komisija za pronalaženje groba generala Mihajlovića na kraju im je poverovala. Mesto krečane koju su svi pominjali je pronađeno. Forenzičari su je otkopali i analizirali najsavremenijom opremom. Ta krečana se nalazila na ovom mestu. Međutim, forenzičari su je detaljno otkopali, ispitali i utvrdili da u njoj nikada nije bilo ma kakvih posmrtnih ostataka. Komisija je ipak ostala pri svome, odnosno pri izjavama starih komunista, uglavnom pripadnika tajne policije. Tako je, posle nekog vremena, na ovom mestu čak i podignuti nadgrobni krst generalu Mihajloviću. Možemo biti sigurni da su pripadnici Titove tajne policije govorili da je grob generala Mihajlovića ovde zato što nije ovde, odnosno da bi zavarali trag. Naime, oni su se bojali da će Mihajlovićev grob postati mesto hodočašća. Jedan gardista Titove garde otkrio je 1950. godina da je general Mihajlović ipak sahranjen na padinama Lisičijeg potoka, ali iza ograde unutar dvorskog kompleksa na Dedinju. U poslednjoj godini svoga života, upravo kada je osnovana Državna komisija za pronalaženje groba generala Mihajlovića, taj gardista je nacrtao prilično preciznu mapu sa mestom groba. Dvorski kompleks na Dedinju je ogroman. Samo ova ograda na južnoj strani duga je skoro 2 kilometra. Ne možemo biti sigurni da je grob generala Mihajlovića zaista unutra, ali verovatnoća je velika. Josip Broz Tito je tražio sigurno mesto za grob svog najvećeg neprijatelja. 100 metara od Kraljevog dvora, u koji se Tito tada uselio, je logičan izbor. Mnogo godina kasnije, ni Državna komisija nije uspela da dođe do tog mesta. Ono je i danas pod stražom.